أني إرجع الدنيا هالربّر ورّك يا مال لبوت يا دين بيك والله ربي نبيكا قالوا ولينقلني أبا يو أما لك الترجن كان يسأل سيتني أكاونتي باسه بدو أكاونتي سنة جاي بلوكي نقول أيو إننا قرّي إننا جيني ماله روسيتين باسه لا بيني كابوسون والله واتك يو أني بيابو واتكان كمان كي يوم مرا كتب مرا ربي هافيس ور إيمان دبابي ور إيمان دبابي دبابي ربي إيمان هاكنو ور رزقي دبابي دبابي ربي رزقي هاكنو ور علم دبابي ربي علم هاكنو ور من نرجتني ربي من يا بو حاجي أمان دوق أبا فكين أنا كنا توق أبا جدني نما قلمي الرتاي ربي نقولنا أجيفنا إن شاء الله وديفين جرار كان فود أمريكا ربي إنما إسلام من على دعي ربي على مجتشك ربي رانو إيه هم متاتي إيه نجنا سنينج متى قالوا سنينج كرانو يا تنوت بنا مي ربي نراجف سبحانه وتعالى آمين والله دبيت جتنا نادقا جولي أما سمية دبرين كيف أستاذ أماناني أكغافي تتوازن غافتشو بربادي بيتني أستاذ أيوة أني إرجع الدنيا هالربّر ورّك يا مال لبوت يا دين بيك والله ربي نبيكا قالوا ولينقلني أبا يو أما لك الترجن كان وعلتي تنتي إيسا روسيتني أكاونتي باسه بدو أكاونتي سنة جاي بلوكي نقول أيو إننا قرّي إننا جيني ماله روسيتين باسه أما يصير كوبساتة تيلي راكنا تيجتو جرتكون كام نسيبون وين ديبين كوان قدر رانجة تلسه لالا كسين دوتتي يو سين دوتة فودا جريران يو فودو فيته أمم فودوي ما هارتي أجيبته يعني اللي كماله تكو سجلة تلفورة ديبت نوستال سجلة تلفورة تلفورة يعني قد زيز يعني سجلة تلفورة ديبا وابا جيني خلاص أتي هارتي دي دبتا أما بول سلكنا رانكايني جينكا دي يرد يفهم اللي جي نرانغو والله أستاذ كابيني كابوسون والله واتك يو أني بيابو واتكان كمان كي يوم وما كي يا كنا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أبسي نزيف واتك تينكن وكوان كنو سيني أكوان سين كنو غند براسي واقبدو ويتينكن أكنا هيرار ساين تومال ليسي ما ركوب تتكنا توم أستاذ أنا بيجي هندن دوا أما وانغوتو غبابين تواني إنسا قالوا لي فراتنا يا أستاذ إيه ما أما ترتواني سنينجن نجركينا غبابين نتي أتي أبيتيني لولين تديتي بوامي كوا إبي كان اللي منا ما إبي ون دوا أبشاك إنه في القرآن كراومينا أنا واتكلم بيكو بيجر على أنا إسلام ما اللي اسمه سعود ما أنا كيسا كبا دم اللي بيكو بيجي شيء كبي كان بيكو سنو ما سر بيكو والله واتك كم بيكو نما إبي كان في دوا ويكنو نما القرآن أرجع ركوا أقرب بيكو يو بيت مجھے یورین کی تنبر وابد وحارتين نجلا قرآن جتشني بس إيه كوني إن شاء الله دعائي قراني في ربي سيف أيسا رب مرك توين أرجع تافجوكا سنيل نمني قوتي ربي جرا ربي سيف أيسو جنة أولا أنا كأكي قوتاتي نمني كي نكون ميرغا ولي إيغو في ميرغا دوباتي إيغو راغرين فقو جرا أتي أكي قوتو أكما دورو رويسي تتجارة مرا أدام باسي تما إيغاتو إيغي أتي مال جنان أتي اتقافة مما كيجيسي كجري والميلان أبي سنغافة ربي هاتي زيجري سنغافة ربي جرى ربي ولي قافة أكا جري والمين أتأدان إيجي أما ما دنيا تنالي الدنيا مرة أقل شوي دابي أفتشو أنا مرة رجيكا هذا كني قربت أكجارتي تيم أجاوتي مين رجي ويت الله أنا ما أدري ليش مين رجي غفر سوماليا أنا أبان كيو أكيد لقي أتأدان إيجي هرات سينجرا ربي ولك أرار سودي بيسن اللي ربي حافظيسو نمني بلا اتهاترو نمني وقافة تنقباب ساتينو قافة تاكا نزين سنجلا ولي راتيراني ربي إنما مرا وان الناجم ربي ساعتو مين نمني بلا السلام عليكم شيخ عليكم السلام أني دعائي سنجت تمرا يو آمين جري جرا انكي سكية فرد جرا بارك الله نقود سنتني شيخ وان يعني سنتي مچو بربادو علمتو نجلا دكوبا مكان إسا رمضان غاف أولا للتي مجانكون نجلا دكوبا كان سريخا ليتي نانجراني جمرا دعائي ناودا وان بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مكان تقوان جدي بيتنا دعائين أقولي بيتي سري سجنان سر كنان جدي ربي بيتي سان كيس بركة كاو إلمان بركة بيا كبدو نما أكا أتجدت كان جدو هاباي إسو ربي بي مرتو يو إلما إسيادو قباتين جيرامتي yoo nama ishii yaaduun qabne immoo jijjiiramtu yaanni kuni alaaf manaa yoo wal qabate tola yoo namni ala jiru biyyaa yaade yoo namni biyya jiru immoo lafa biyya ofiisanii yaanne namni ala jirullee waa dalaguu hin danda'u biyya ofiitii waan godhu yoo hambaa waa godhe malee ofii waa godhuu hin danda'u rabbiin ilma barakaa si haa godhu jedhaan mucaasaniin barakaa si qofaa miti nama afaan tokkoon warra hiriyoota teetiitii wajjiin nama biyya ofii tanaa yaadee waa yaade itti ga'u rabbi si haa godhu jennaan barnoota alleef barsiisaaf hooma maraanuu biyya guddattu rabbi haa godhu jedhaan akkuma saniin waa'ee gartee ammaa tana mucaa kiyyanarraa dhibamaa dhibee kansarii jedhaniin jedhe rabbo yaa rabbii kiyya'oo yaa arhamar raahimiin bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillaahi assalaatu wassalaamu alaa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam yaa rabbii kiyya ati nama fayyiftaa mucaa nama kanaa nuu fayyisi yaa rabbi dhibeen si ol jiru hin jiru dhibeen sirra namatti taru hin jiru yaa rabbi dhibeen qaalii keetiin ala namatti taru hin jiru rabbi mucaa kana fayyisi yaa rabbi kalee mucaa tanaa fayyisi yaa rabbi dhibee mucaa kana nuu yaali yaa rabbi yaali yaa rabbi kiyyaa fayyisi nama as keessa jiru maraa ka dhibame maraa rabbi haa fayyisu warra imaana dhibame warra imaana dhabee dhibame rabbi imaana haa kennu warra riskii dhabee dhibame rabbi riskii haa kennu warra ilma dhabee rabbi ilma haa kennu warra mana argatini rabbi mana haa godhu akkuma ijoollee teenya reefii tana warra haadha teenya miidhan jedhee sanniin haawwota teessan rabbi mirga haa eeguuf hin beeka rabbiin kiyyaa akka itti mirga eegamu rabbi beeka rabbi mirga isaanii haa eegu yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi nama maraa nama waadeeffate maraa kaas keessa jiru ka afaan kiyya irra tareellee rahmanni kee guddaa maraa waliin naagayi yaa rabbi nama maraa milkeessi mee namni biraa eenyu ka dubbatu na tattaana yabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullah wallahi rabbi sinirraa jaalatu sheeka qaata jala kana taa'ee dhageeffachaa ture aamin jechaatuma ture rabbi sinuu umurii nuu haa dheeressu yaada muraada keenya rabbi nuu haa guutu warra diinii keenyatti deemu ammoo diiniin rabbi qaba rabbi bira jira inshallah waan gatii ofii namni hunduun argata ani wallahi aamin jechuu jaaladha osoo hayyuu akka keessanii aalima akka keessanii jalaa dhageeffatanii irra guddoodha waliin dubbachuu yaaduma muraada ofii rakkinnuma ofii achi deeffachuu qofa ani waanuma lama jedha biyya teenna tana wallahi rabbiin du'a nurraa haa gabaabsu rabbiin rakkota nurraa haa fuudhu ummanni keenya waraana hedduun dhumaa jira lubbuun ilma namaa Itoophiyaa tana keessatti waggaa 4-5 haga warri amma aangoorra jiru kun dhufe lubbuun baate Itoophiyaa keessa seenaa keessatti hin jiru wallahi takkaayyuu lubbuun ummata Itoophiyaa akkana baateen beektu awwaan rabbiin akkana godheef rabbumatu beeka rabbiin nu ammallee nagaa ofii rabbiin nu haa buusu kaan waraanaan kaan maaliidhaan lubbuun namaa guyyarraa deemaa jirti obboleessi kiyyaa ani amma porofaayil godhadhe kana garatu nama daa'e nama waliin kutaa gadaanurraa ka'ee haga yuunivarsiitiitti haga gaafa hojii qabannetti illee wajjiin hojjetaa turre hayyoota teenya yuunivarsiitii maddoolaa bu'amma dheengadda nama 23 dhuman kana keessa ustaaza keessaa qabna akka barnootaatitti illee doktora keessa jira profeesaratu keessa jira ka digrii 2 qabu gadi keessa hin jiru digrii 2 jechuu yoo diqqaate gara waggaa 20 jala dhufa gara waggaa 18 akka dhufa ifaajee haga kutaa 12 fi yuunivarsiitii dabalatee jechuudha kana keessatti namni tokko ka ufiif jiraatetu jira kun ka ummataaf jiraatu kun ammoo kam akka obboleettiin tiyya amma jettu waan ufii hojjetu kana maatii ufiitiif qofa jiraatutu jira obboleessi kiyya nama profaayil godhadheen beeytanii abdii baaleetii rabbiin rahmata isa haa godhu abdii Kabir Hasan wallahi nama diini illee sirritti bareechee qara'ee quraanaa mi kitaaballee achi oofe obboleessi isaa tokko sheekaayyuu shaashamannetti ishee Abdurrahmaan qaraasisanii
warra daa'imman warra dhihoo kana adaamatti eebbifaman san keessa jira jecha. Namni kun salaanni rabbii mana isaatitti namni achi bulee wanna minxaafi salaataatiif irrakkattanii qur'aanaaf irrakkattanii barnoota illee rabbiin itti kenne uumamumaan rabbumatu badhaase ilma malee qarbitti galee namni kun. Rabbi sahara ramzo ay makka sana gootan barbaada kabira anillee diivi amma isin jettan saniin rabbiin annama mootummaa ani hiwaa'ee akkana taaneen tun uf jajuus nama gootii irraa saalfanne malee bara wayyaanee keessallee yeroo lama sadii bara kana keessallee yeroo lama sadii miti bara warra amma jiruu kana nama duuni galmee irratti barreesse ilmi namaa. Manni marii nageenyaadhaan kunni nam jaha ta'anii yaboo haaji amaan du'uu qabaa fakkeenya aanaa kennaa ta'uu qaba jedhanii nama galmee irra taa'e. Rabbiin garuu nan ajjeefne inshallah. Diiviin jara harkaana fuudhee Ameerikaa nafite. Ay taa'ee har'a rabbi ay nafideef nama arrabsuun barbaadu. Ay taa'ee gadoo nama sanii maqaa nama sanii kaasuun barbaadu. Rabbi ol kennachuutu guddaadha jedhee amane sheekaa. Kanaaf wallahi warruma jallate kana rabbiin nu haqa jechuu du'aayina godhaa isa obboleessa kiyya anamma isinitti deeffadha. Rabbiin caffee jannataa keessa akka sanaa qubsiisuu fi haati manaati yallee har'aa boru deettiif akkanatti eeggadha. Faranjii keessa jirraa ollaa nama hin qabnu. Ijoollee sadii manaa qabu osoo har'a isin nama ciniinsifatte hospitaala ijoollee qabadhee deemaan mana yaalaallee ijoollee qabadhee hospitaalaan deemaa gammaatu yoo isin ciniinsifattellee akkasuma faranjii kan hojii fuudhee hospitaala geessa malee ijoollee ollaatti dhiifannu hin qabnu tana isinitti deeffadha akkanuma jedha ulfaadha. Barakallah awwalani obboleessa keenya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Amini kenna dura rabbi si amil keesu gabayaatee irratti dhufnee timiin gabayaa warri dhaabuna moolama tabii achi keessatti namu dhufee haajaa ofii amma haajaa hedduu dubbatame tokkoffaa nama du'e wannu irraan kaayatina aadaa amantiitittiin dhooggama yaadannoon isaa qalbii dalagaan isaa seenaan isaa haa taa'u si bira malee of bira kaa'uun isaa akka nama isa gabbatu taati. Ibadaan namaatti jammaramteeni nama du'e suuraa kaayatuun jammaramte jaalatanii dhungatanii salaatuufiin argamte. Duuti obboleessi keenya abdii mucaan abdii amrii ta'e isa qofaamii doktoran warra barnootaan isaa olii illeetti dhume guyyaa wanni martu wanni godhan hin jiru akka ilma namaatitti odoo rabbiin kiyya nama baay'essuu baate kasaarree jedhee namni hedduu dubbate. Namni barate biyya miidhajool biyya nurraa miidhamee barattoonni haganaa gizee tokko nurraa dhumuun biyya nurraa miidhamee budatu nu arge falfala wayiiti rabbi ilmaan gaarii biyyatti haa deebisu isaan keessa warra laa ilaaha illallah jedhee rabbi haa araara waan rabbi jedhaa jedhe jenna nuti odoo kanamaa rabbi haa araaramu jennu taate haa caaluu jenna. Haacaaluu jedhee maqaa dha'uu dhiise ani garaana nyaatee mucaan sun haacaaluu jechuu haacaaluu marraa callisee maal jettan joon yoo akkana jawaala kiyya kana banee haacaaluu arge achi dabarsa waan isaa kana haasoo haacaaluun dhagawwan odoo rabbiin nama islaamummaan ala du'e rabbi haa araaramu jecha akka rabbi irraa nuu eehamamu taate eenyu jenna isin hin jedhe. Mucaa caaluu sanii garaan nyaata duuti isaa haga dhaan nama marattuu madaa taate akka waan maali akka du'aantuun odoo itti malin akka malee itti dhufte jenne jechuudha namni guyyaa malee hin duwwaallee isinii qaraasisaanaa dhagaya nafseen takkattiin beellama rabbiitiin alan duutu ulaa du'aa rabbiin nu banee rabbiin nurraa cufu akkam jedha ulaan du'aa nutti banamte rabbi irraa banamte waggaa 4-5 inni amma jedhu kana. Nama sababan nullee hin qabnu yoo namatti hin deebine dubbiin ta rabbiin nu komata ulaan du'aa hin banamte nutti jara ulaa booyaattu nutti banamee rabbi nurraa haa cufu subhaanahu wa ta'ala wallahi dubbiiti jetana naa dhagaa ijoolleeti ulaa rakkoon nu banamte ulaan booyaa nutti banamte sun achi rabbi haa araaramuu fi ta'ammaati ta mucaa kiyyaa waan inni dubbate dubbii garaa nama nyaattu biyya faranjii jirraa jaartiin tiyya dadhabbii qabdi hin jenne. Abboo namni jirtu kun guutuun harka rabbiin jala qabiif
يا ربي كيا وسيتو غندا سنفيدي ذاك أنا إيه نجيب مكان أبو يابو أجمع بايزوي رياكيا أستاذ أنا ببيت اللي ركو إنه جلار قادر لي ويعني وجين اللي فرته يابو كنا مجاب على لقادا وفداري سما كنتاني فاوي ووندا نمبران توبر أنا كلا في هني ربنا نمودو أنا كلا في أورمو تنا أرسا كنا كفلي جدي هندو بني تو هندو تو أرسا بدو كفلي بيتني kamu ya bu kuni nama mana belum settle Eropa kita mereka terangga turani iriya kia ya bu waresa agar faham balik mare ya bora Rabbi ya bu sikenna ne kadura ati ya bu wari kesanu ya bu Rabbi sikenna tenulle sikenna ne Allah itti sirrati dia abbo ati mal gota ati kini sifatta miti nuti akka jirun kuno si cinin sanne naga na de tujartin izni rabbi kiyat wa ala kulli shay'in qadir malik al muluk injal harka kabanne naga si ade dukin naguma hade o ma rabbi tibini o ma rakatini ya rabbi mutayo san naga ya nuhi ki allah ki yo rabbi ki yo harka sa ka sikara tani harka tijala kabanne ya rabbi naga nuhi ki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي قندك ينجروا وربي ينجروا جريات دجرا جريات أما دجروا مراسي تبير جرا بير نوجرات وربي كي يتك كيتين بير نوجرات يا ربي كي يركي يا بو ربي كي يركي ركو سنتكني أكو مثلا إن شاء الله لما تكونوا هرجع سيس ربي كي يجرا يا بو دور اللي ربي ركو سباسي هذا نما ربي تأمني أكنا نما قدو في وان كان تادسو أنا اللي وانجلو نمويتو يو ركونا رانغاي أنا وانجلو عادت نما وانا قول هدون كمتو قدو اتنكاية بجرما الجنة قاف إني نتك إسر ربي هركانا باسي إيقا ربي هركانا باسي مال قرأي ستي ربي سنتو نكمتا كناف إن شاء الله نما هم تونت ديمي مرا ربي هركانو هافودو بيرانو هذا برسو أكاسيني مينام نبراي نون